Muyumba wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamena wakasimbini wenda atongo yo mwana NND lembetani ya ukamba kwende ya kululu miliangwata ni yo na mbaye ya Mount Kenya kelelo ni cha kutuika ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwa kibila cha usumbe wa Kenya kasimbi ya komanite na NND alame mamudha memwanya na angi alame na ukwati munini kumakangundu na matungulu aiwetaka na ngalama ya mekalile ni NND kwa ilungu ya saa na silikali la yibo dena mubango wa kuthesha ngalama atio yende kuosanya koti na kuone kuona nyakana serikali ya Kenya kwanza ni balukite Boniface no kutwambisha Mwandu Joyce Kamena kasembine na isioni siakangulo na matungula watakana mba ya kimani na lembeta ukamba ni siende na kuiona ngwatu ya kutoa na vewa iludhi ende na kuimewa kukithikana niedho na usindi utonya kumete ngwata ni maundu ni maki uteti ebinda dhiba uetina neteno ni egema ya aleka ya to invite ivemba ya mukamba te join hands nondo tenonio na mbaye ya mwikoyo maasia tida twe cousins yo na tone te relationship esu etwebo kumatene na maendo yo merikindle twasio katone yo onake ulona twe deputy president Gachagua o kande newo kamba kundu kwina shereko ya makuweni na maasia me ready ko support His Excellency Kalonzo Musyoka ndene ya bidi yake ya presidency. Matambia amwe alama onekete ndongo ikumele mbetani ya kimani kwenda kwa tamba unongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kasimbe watakana nikirelo kanangele kanyonsu yo kwimba ino kuidhweti leto vasa na maenda ilungu ya saa na nevinda ila tongo ile mbetani ya ukamba wana enende malita ukwatania na kuidhwa na umwe ilando na kwasye no nyengo na ndata kana ndebiti nende umalile nondo twatatoa sisi ati yabine ya Kenya na neti kuona muma wanga iwebetie utongo inyola webo na ketha mwana witu ne was selected ivye tambai nete kwata na ivyo onde na temubothe na tuibo ya nondo ondo to withawe na majaribu maingi temubothe na teimo supporti na teibo ya ngai most of all na kai so lulutika olwe nando ma Kenya nando Machakos County niti na maite kuende nae lakini nengo believe 2027 ondo ndatanguona balathelekele nongai ainenga na utethi wa leo kwando alama mamdhame mwanya na alama umetemesi ukwati munini kazimbe watakana serikali ni emeletu ni kuthetsa maundu maki ukwati kana ngalama mekalile anivinda ila yaleta uza matambe meo mwaka ni ukite na kuthetsa mwenende maundu aya na kuolanga maundu maumithia wa koti utena utethi ukwi mwenende serikali la yotongo ine serikali ya Kenya kwanza nyekilando no maiya nitonie ondo uchumi uende nai kuma ila taxes yambatiwe paikendo chae saikala tachaile tiende nae na tiabini mwaka oti ukwata ona kila maile ambe ya chambe niku betanga nge wandi ni wa mind sio sia kuongela ushuru withi andwe maende ya nautilwa mbesa mambe ungamia keupio na mailika drawing board ine masisie nzea ilainge matua now improve uchumi utuwethenda serikali ya Kenya kwanza kulinda mavuthi maulusani iwetakana melati mingi la itetu serikali ya Kenya kwanza ni ya kuna mama tongoi vaila na vanene na melati mwe taitambia kunenge indo nzanzo ila dhende na usukumwani serikali ya Kenya kwanza tiendao na seals ya corruption esiletwe na uyethi yangewaya nundu kila muradi meukuna withia no andu maendo benefit meanona mendine itasanzo isi ya ng'ombe isunde priority nyine makolia masisi priority ila sivo vaccine ngwe ma introduce it nundu ma mpox mena a lot of question mark metro makaetro nikenda thumasie ni sanzo kwa kila mundu esu itenda yanengwa mundu ethusie na yende maika ni natama wa mbesa mambo sisi priority ne matakitali tiendao na matakitali na intensi mekalelwa ndena maka negotiate na makeka kila manena ila meso negotiate na kila kingine ngewaya ma school capitation ni matinda maite capitation no yithi abayimbesa ikatumo ma school tetha teibungwa siana siebungwa school January tena grade 9 netro isinesa more than half the schools timbake metri yabe miracle iko happen
measieti ende na nemaende na ku recruit alimu nemaende na recruit alimu, lakini ubinafsi ola wevo tienda equal distribution na alimu withie kila bandu divided across the board tienda na balua sinengane kwa a few individuals nemome unengwa balua makanenga alamo na itukote ile tasiana pweke apana. Kaundini ya Masako nyeni Toboni Mutesia.